West Bengal, kalau saki jelajah ki kemat, ia kecing keluar ke baman kesengi, berkebelajar ha kesengi belang, ha kepor bakang senong, bakat arkenta kebelakot, tak keseng BJP, man persya, ia kejing lek ki pulit, persya ikine ki, ha kejing yait pejba, man ha ke arp nyuterek, mentau benai syaskitariat, kebadai mersi baar. Hakol kata, kakam kebajulong, baman lah kesengi, lah kambun, ki bos, ki otoroksyo, kali shemet, ki lakam duna, bat kumjuru, ki kali, ki breu, ki yau, ki hat, bat kidukan syaru, ki baduna, ban peli. Ki surak jong Kolkata, ki lasyak tak, hajung kelumar kesengi baar, kebadai ke arif nyuterek, mentau benai, hajung kejingalang persyak, kebelasyim, dah keseng BJP, hakol kata. Tin kene, Menteri Keserka Pedang, Baderu Presiden ke BJP West Bengal, usukan ta, majumder, lokhot ikaban, dan kepekang senong, bakar kanta, ha kene kejela. Tigi nak kesanban kila tengku berkeput, bat kinong bela jong kinong terai ketenat sensyar ka Trinamool Kongres. Hai jika bapher jong kejela, kajinikan at kebajur kletu, bana bahata para, na North Arpusau, Parganas Distrik, kebakali jong unang ilang BJP, Pri yang gu pandai kalah siat ginong terai ke TMC. Ka Presiden bermu kalau ketok ia kejingkan maulang jong ilang salang jong keri India halau ki kam runar persya ikan thai. Ka Menteri nang ba ke West Bengal ke Mamata Banerjee. Hak sing belang kelaong ba en kot ia ke dorbar jong ke yin dorbar celah ke yawanwan. Bata thai ke bil ke batamai. Men pendikina ia kejing penstem yap ia kitu ke basyarai pendram halar kejing le bijot. Hak juga por Indian Medical Association, hak sengi balang, kelapar sengit no, ia kejing long dekot, jong RJ barem. Hapdeng kejing tokit, jong ka CBI, hau ketika kam.